Hello guys, muri iyi video tugiye kuba twarebera hamwe uko wakura video yawe waploadinze ukayikura muri private, ukayikuraho kari akantu kaba kameze nk'akagufuri kaba kayiriho. Aka kantu kaba kameze nk'akagufuri uzi icyo gasobanura? Aka kantu yo kariho nta muntu n'umwe uba wareba video yawe ibifunze, urabibona. Video yawe iyo iri muri private ni wowe wenyine uba wemerewe kuba wayireba, nta wundi muntu uba wakemererwa kuyireba. Kora ibi bintu ukure video yawe muri private. Mu gihe umaze kureba ko video yawe bakweretse ko ari ready kuba yarebwa, niho uba wemerewe kuyikura mo urufunguzo. Niba uri mushyashya kuri YouTube channel yacu, reba ko wakanze subscribe ugakora ahantu hari akazogera, maze tukajya tubana umunsi ku wundi. Ndabakunda cyane mwebwe mwakanze subscribe muri abantu b'abagabo. Welcome this channel. Nibyo koko tugiye kuba twakura agafunguzo kuri video yacu. Icyo urakora, urabona ahantu hari utudomo dutatu duhagaritse turi hano ku iyi video iriho agafunguzo, uraza udukandeho. Numara kudukandaho, hano bari buze guhita baguha ahantu hatandukanye. Hano haraba handitse edit, ahantu hari agakaramu, uraza wowe uhite ukandaho. Uraza ukande hano hari agakaramu handitse edit, uraza dukandeho. Numara kukandaho urahita utungukira hano hantu hagaragara ko video yawe ugiye kujya waya-uploadinga. Uri kumva? Ntugashyireho cover kuri video yawe ari uko video yawe yagezeho. Oya, ibyo waba ukoze amakosa. Ahubwo shyiraho cover mu gihe uri kwa-uploadinga video yawe. Nurangiza icyo urakora wowe, urahita uza hano hantu handitse private, ahantu hari agafunguzo, hari aka kagufuri. Ahantu hari akagufuri niho uri buze kuba wakandaho, ubashe kuba wakuraho agafunguzo kawe. Uraza ukandeho. Nurangiza urabona hano hejuru handitse installed, hejuru handitse public. Uraza ukande hano hambere handitse public. Itonda hanga hari umuntu uza gahita kanda hano hepfo hari kano taburo, aha hakaza hagashimo akajya yaka-uploadinga. Aha hantu nago aba ari byo. Uraza ugakanda public, video yawe maze YouTube igatangira kuyikoreraho akazi, iyikorera recommendation ku bandi bantu. Uraza uhita ukanda hano hejuru. Nurangiza ugaruka inyuma kuri umwanda wa hano hejuru handitse set visibility, ukandeho. Nurangize wawe kubona gusavinga video yawe, abantu bose barahita bayibona. Uhita ukanda save. Tayari kimara kuba video update, abantu batangira kubona amamenyesha. Bo hirya no hino babona amamenyesha byihuse, nawe uba wayigira ukayibona hirya no hino ibitangiye kuba yarebwa. Noneho batangira kukubarira iminota igezeho, imaze igezeho. Ndabakunda mwebwe mwakanze subscribe, mukomeze musharinge n'izi video zigere ku inshuti zanyu. Ndabakunda, naho ubutaha. Bye bye.